بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آدم يدو أرون علي شوزون تيدري ورنا مبدل كل عقيدة فلا ولكايكو ميدوغ مي فلا ولكي ميغ كوريغ نغادين فلا ولا غلون هري فلا ولا آدم فلا ولا إبا أي غلا غدرو ಫಿಲಾವಳಗೆ ಎಬ್ಬಾಮಿಯತಿ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ದೇವಮಗೆ ಕುರಿಗ ಎ ಫಿಲಾವಳು ನಿಮೆ ಇರುಗ ತೇ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರಕಂ ಹಾಸಿಲುವಾಣೆ ಮಿಂವರ ಕೊಡಕೊಂ ಬಲಾಲಾಣ ಎಗೊತು ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ನಿಮೆ ಇರುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರಕ ಕೌನಿ ಇರಾದೇಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಅದಿ ಶರುಇ ಇರಾದೇಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಬುಣೆದೆವೇಣ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಖೌನುಗ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಲಿಬಿಗೆಂವ ಇಖ್ತಿಯಾರಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರಕ ಬುಣದೆಂಗೆಂಗೇಣೆ ಗಲಾ ಗದರಂ ಇಮಾಮ್ ಉಮುಂ ದುರುಹೆರಿ ಕುರುವ ಸಬಬು ತಕುಂ ಮದುವೆಗೆಂ ತೀನ್ ಸಬಬೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರಕ ಬುಣದೆವೇಣೆ ಅದಿ ಗಲಾ ಗದರುಗ ಮಸ್ಸಲಾಗ ಮಗು ಒಳಿಗೆಂ ದಿಯ ಫಿರುಗಾತಕುಂ ದೆಫಿರುಗ ಅಕ ಅದಿ ಎಮೀಹುಂ ಎ ಮಗು ಫುರದಿಗೆಂ ದಿಯ ಸಬಬು ಕೊಮ್ಮೆ ದರಿವರಕಂ ನಿಫಿಲಾಳ ಮೇರ್ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಬುಣದೇವೆ ಆದೆ ಗಲಾ ಗದರುಗೆ ಫಿಲಾವಳು ಕುರಿ ಫಿಲಾವಳುಗ ಗಲಾ ಗದರು ಕಿಯವಾಫವಾತಿ ಏಂ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮಿಂವರೆಂ ಅವನು ಮೆಂ ಹಂದಾಂ ಆಕೊಲ್ಲಾಣ ಎಗೊತುಂ ತಿಯದರಿವರುಂ ಕಿಯವಾಫವಾನಿ ಗಲಾ ಗದರಂ ಇಮಾಮ್ ಒಮುಗೆ ಎಬೆ ಹಿಮೆನೆ ಮರ್ಹಲಾತಕೆ ಆದೆ ಎ ಮರ್ಹಲಾತಕೆ ಕಿ ಕೊಬಾದ್ ಗಲಾ ಗದರಂ ಇಮಾಮುಗ ಹಿಮೆನೆ ಹತರು ಮರ್ಹಲಾಯೆ ಎ ಮರ್ಹಲಾತಕಿ ಮೀ ಏಕೆಂ ಅಲ್ ಇಲ್ಮು ದೆನವಡಿಗತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆನವಡಿಗತು ದೇ ಅಲ್ ಕಿತಾಬತು ಲಿವ್ವಫವು ತಿನೆ ಅಲ್ ಮಶೀಯತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕುರಬು ಹತರೆ ಅಲ್ ಖಲ್ಗು ಹೆದ್ದೆವು ಎಮೆ ಮೀ ಕುರಿದುಹುಗೆ ಫಿಲಾವಳುಗ ಕಿಯವಾಫವ ಬ್ಯಾತ ಮೀಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮಿ ಹತರು ಮರ್ಹಲಾಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮಿಯದುಗೆ ಫಿಲಾವಳು ಅಮಾಜುಫಮಿಯತಿ ಅಲ್ ಮಶೀಯತು ಇರಾದ ಕುರಬು ಆದೆ ಅಲ್ ಮಶೀಯತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕುರಬು ಮಶೀಯತು ದೆಬಯ ಕಬ್ಬೆಹಿಗೆಂವೆ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿಂಗೆಂವೆ ಫುರತಮ ಬಯಕಿ ಅಲ್ ಇರಾದತುಲ್ ಕೌನಿಯ ಕೌನಿ ಇರಾದ ದೆವನ ಬಯಕಿ ಅಲ್ ಇರಾದತು ಶರ್ಇ ಇರಾದ ದೆನ್ ನಿಹಾ ಇಸಾಬುಂ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕ ವಕಿವಕಿನ್ ಬಲಾಲಾನ ಎಗೊತುಂ ಅಲ್ ಇರಾದತುಲ್ ಕೌನಿಯ ಕೌನಿ ಇರಾದೇಕಿ ಕೊಬಾಹೆ ಕೌನಿ ಇರಾದೇಕಿ ಕುರುಗುತಕ ಬುಣಾಕಮ ವನ್ಯ ಮಿ ಕೌನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕುರವಾಗೆನ್ ಮಿಹಿಂಗ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಕಂಕಂ ಎೈ ಕೌನಿ ಇರಾದ ಎೈ ಹೆವ್ ಮಿಂವರಕ್ಕಮು ಗವಿಯಸ್ ನುಬಾ ಮಿಂವರಕ್ಕಮು ಗವಿಯಸ್ ಮಿ ಕಾಯಿನಾತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಇರಾದ ಫುಳುಂ ಮಿಹಿಂಗ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಕಮೆ ಎೈ ಹೆವ್ ಕಮೆಕ್ಕಮು ಗವಿಯಸ್ ನುಬಾ ಕಮೆಕ್ಕಮು ಗವಿಯಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಕೇನಿ ಕೌನಿ ಇರಾದ ಆದೆ ಏಗೆ ಬೈಕಾಲುಗೆ ಮಿಸಾರ್ತಕ ಕೊಡಕಂಗಳವನ ಬಲಾಲಮ ಹಿಂಗ ಇರುಗ ವಶಾಗೆ ದುನಿಯೆ ಎಂಬುರುಮ ಲೆಲಡ್ತಂ ಎ ಕಂಡಳಿಫಾವ ಓಬಿಡ್ತಕುಗ ದೌರು ಕುರುಂ ಮೀ ಕೌನಿ ಇರಾದಾಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಂಗಾಕಮೆ ಮೀ ವಿಸ್ನಾದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗೆನ್ನ ಬೈಕಾಲುಗೆ ಮಿಸಾರ್ತಕೆ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಕಿ ಹಿಸಾಬು ತಕುಗ ಅಳುಮೆನ್ನಂಗ ಅಡುವೆ ಅಲಿಫಾಂ ಫರ್ಬತ ಗೋವಾಗೆಂದ ವಾಹಕ ಖಬರ್ತೋಗೆ ಜರಿಯಾಯಿನ್ ಎಮೆ ಎವಿಸ್ ಮಿ ಕಾಯಿನಾತುಗೆ ಹಿಂಗಾಕಮೆನ್ ಹೆಮೆ ಎಯಿಸ್ ಕೌನಿ ಇರಾದೆ ಜಂಗಲಿತೋಗ ರೋಮುಂದ ಖಬರ್ ಅಳುಮೆನ್ನಂಗ ಇವಿಗೆಂದೆ ಎಮೆ ಎವಿಸ್ ಮಿ ಕಾಯಿನಾತುಗ ಹಿಂಗ ಮುಂದ ಕಮೆನ್ ಎವಿಸ್ ಕೌನಿ ಇರಾದೆ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೆಂಬೊಡುವು ಎೈ ವಾರೆ ವೇಗನ್ ಕಮುಗವಿಸ್ ಉದಾರಾಗೆನ್ ಕಮುಗಸ್ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಬರ ರಟುಗವಿಸ್ ವಾರೆ ವೇಗ ಫೆಂಬೊಡುವೆ ಅದಿ ಉದಾರಾಗೆನ್ ಫೆಂಬೊಡುವೆ ಮಿಕಾಲಕಂತ ದಿಮಾವೆ ಮಿವಿಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಇರಾದ ಫುಳಂ ಹಿಂಗಾಕಂತತ್ತಂ ಹೆಮೆ ಎವಿಸ್ ಸಿಮಿರನಿ ಕೌನಿ ಇರಾದಾಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರು ಅರಾ ಇರು ಒಸ್ಸುಂ
mi hama takuraru kon hinga munda kanta devis kauni irada ge terege hinga kame adivare vehun misama kauni irada ge terege hinga kankan hama ehemme bimun gas palagen hedi bodu uma mihra kantatta ki mi ama kauni irada ge terega himene kanta minus baawra kantatta kan misalu gut gene vidana misalakan mi hum marogen noma ufum uma mihra komme kama ki ei kauni irada ge terege hinga kantattan ehemme Allah subhanahu wa ta'ala mi irada ya bihi gutun wahi qurawa wani al-hajj suratu qisada wana ayatuga inna Allah yaf'alu ma yurid hama kashmurun Allah subhanahu wa ta'ala ilahu irada qurawa kame qurawati ilahu irada qurawa kame ilahu qurawati ade den miha hisabun mi balalani al-iradatu ash-shar'iyya shar'i irade ki kobahe shar'i irade ki altakunnamad irada kurabbuman Allah subhanahu wa ta'ala edi wodigannawa heyo gotta nuwata heyo minbarta altakunnamadu ilahu edi wodigannawa heyo gotta nuwata heyo minbarta kammikeni Allah subhanahu wa ta'ala ge shar'i irada ekam mibaga azaba sawabu kanelifa miwani mibayan adi alunnan ikhtiyaru devwa fawani ves mibayan alunnan ikhtiyaru devwa fawani mibayan azaba sawabu kandelifa miwani mibayan Allah subhanahu wa ta'ala ge komme shar'i irade ki kauni irade ei shar'i irade kam gamis ekam ves mingani mi kainatu kam wati e mimenani kauni irada ge tere namamis komme kauni irade ki ei shar'i irade nu komme kauni irade ei shar'i irade nu hennames komme shar'i irade ki ei kauni irade ade ikam balama mibaya gule gotun Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurwa fa in ayatik menani an-nisa suratuge hatawisuna ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurwa fa wallahu yuridu an yatuba alaykum adi Allah irada qurwani tebami ngamacha tauba lebbumash e Allah subhanahu wa ta'ala edi wodi gannawa goin ilahu galtakunna tauba levun ilahu edi wodi gannawa goin ehimenani shar'i irada ge terega Allah subhanahu wa ta'ala altakun tauba umun ilahu nuhnu lobi wodi gannawe e altakun tahiru wegatum Allah lobi wodi gannawa ehme Allah wahi qurwa wani inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin amakanor Allah subhanahu wa ta'ala ginen jenen tauba wa mihunna tahiru wa mihunda ke lobi we bodi gennawe ehme ek kantatta ki ei shar'i irada ge terega himene kantatta ehme miha hisabun yar mati kauni irada ya shar'i irada ki khobakan bunadeifa nga balama mi de irada ge tafata mi bayin hama yaginum mis annan suwalan shar'i irada ya kauni irada ge tafata mi de tafat debage tafat komme dari waraka ingemwane kauni irade ki kurukobuna kamanya Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawa emmeha kame tafatu bayan kura suwartakuga mige hama emme rangalo gotaki table hadagen effaliga note egenna point ge idikolo ane farata visgenu ehnuni ega marks limuga daitaka dima vedan هذا بلما إنك كوني إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة كروا إمها كم شرعي إرادة كي الله سبحانه وتعالى إرادة كروا كندت توجترين إله علونك كي بين إله إدي وريجنوا هيو من برتن وتهيو قطة دين كم كوني إرادة كي شرعي إرادة نو إكمك كم شرعي إرادة كي كوني إرادة ميا حسابون مبالالني alutakum mikura amalu tabbis miwes vegen dani Allah subhanahu wa ta'ala ekaman irada kurabbumu irada kurawani ekamak kandalifawa sababu ge hivan ehme malun men sababu ge hivan jehenakan sababu ge hifagen kan hasilwan wati ekan den yanna bag me bayan koddani egotun ekama bar libe dalil takak kodako balalana egen ed dalilaki al ankabut suratu ka fasdulus nuwana aya Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurbawani walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin egamane ki
timen ilahuge maguga jihad kora mihun dannashe ama kashwarun eorenna timen ilahuge magutakam magudakkawa hushime adi hama kashwarun Allah odigem wani ihsan terinna kuga kan kashware mi ayatak kodako balalama ega mi ayata balairuga Allah subhanahu wa ta'ala ge tedu magu ilahu midakkawa ni e tedu magu beenum wegen ekama gada ala masakka kurunima eme mitaga sababaki tedumagu beenum wegen gada ala masakka kurun ege natija kamwani egota masakka kofika wani Allah subhanahu wa ta'ala emi hayan ekam ebe magu dakke ehme mitaga sababaki asbabuga hivumaki tedumagu edigen gada ala masakka kurun ehme hewkamakkamuga vis mubakamakkamuga vis ekamuga sababuga hivima ekame Allah subhanahu wa ta'ala irada kurabwani nikam balama mi aya ade khafir suratuge Ashabi sanaya ayatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuramani inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab hama kashurun israf kura bodu doguveri ko kamugawa mihakan Allah subhanahu wa ta'ala tedumagu nudakkawanete mitaga tedumagu nudekkewumuga sababaki doguhedun note miha doguveri ekavvu em esababuga hifumuga natija kavani emiha tedumagu nulibu adami kama dalat kura kitam ayat kembe sawbata ge hivan jeyna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga amal furta kabala iruga ekale gefan hangoram tak kamyab kurwa mattaka khandagu konwa fa bebe balin salamu mattaka bes parwa kurum ekalevan angawa fa bebe hangoram tak tayyar mugatun ekale fan hangoram tak wadagenawar addanu tan hippawa eme mikahaluge baawaru misatake egatak geneven ebahori hennemes mimim warum fudena kan ummidu kuramun eba eha hisaba kurukallan miha hisabun dem mibalalani gala gadaran imamuma duruheli kurwa sawbuta gala gadaran imam mumuga duruheli kurwa sawbuta kan bevegeteren me furtama sawbaki kirat qur'an ga bayan nasutakan imam anabba nasuta dogu kurun filawuluge fahun anna bayatakuga engigen daane kirtu qur'anuge bayen ayattakan ebbayaku iman we anebba ayattakan emihun iman numuge sabun magufurdigen die jamaattake gawahaka eba fahun ebeade miwesmi galaga doroga masalaga bayaku mihun magufurdigen die es sababumi qur'anuge bayen nasutaka bayen ayattakan emihun iman we nota bayen ayattak gabulukun anebba ayattan emihun dogukuri ege nuivi ege sabun emihun galaga daran imamun duruheri wegen denota magu gelligen die ade devana sababakam yanani nassutawga macca buddhi iskurun miwes hama miyedoge filawaloge adi tangole fahun egigen daane mi kombayekan nassutawga macca buddhi iskuri ege sababun emihun magu gelligen die maddiyata deve samalakam bodu miwes galaga daran imamuma duruheri kurwa sababe hama emme galaga dara gulun huri dini ma'lumatu tan furi hama libifan netun miwes galaga dara imamuma duruheliwa sababe hemima galaga daran imam mattaka mihayen engen ebejehe galaga dara gulun huri dini ma'lumata galaga daran imam mattaka ena ebejehe maddiyata deve samalukan kudakuran adi nassutawga macca buddhi isnukuran mi alawna menna kure vidana kandatta adi miha hisabun mi balalani galaga daran imam muga magu oligendiya firugata galaga daran imam muga magu oligen die firugatakum balalani mifilaluga balalani defirugakan furtama firugaki al jabariya devana firugaki al gadariya egotun komme bayaka wakyokin balalana kodako tafsilan al jabariya mihun ge magano agida kinote mihun ge magano qabulu kurumaki insana ayan amalu takuge ikhtiyar libifa nuwakan insana aki ei majbur ifawa nihekkan mimihun buna bunu mimihun galaga daran imam ga miwanna hataru marhala bisminga be qabulu kor Allah ge ilmu fulange be imam we egmana kila denodegen wakan elahu liwwa fawakan elahu irada korawakan elahu kan amalu tabis khalqu korawani kanta khalqu korawani ekam tange min qabulu kore ko masalami je hisabaki mimihun qabulu koragoto ge mihun buna gotoga insana ki ena amalu takkurumuga ikhtiyar li bifawa mehen none ene ki majbur wefawa meheke ei emi honge masle je hisabaki hame ehemme emi hum magfur digin die magunu sababekkam menani
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕುರವ್ವಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕುರವ್ವಮ ಖಲ್ಗು ಕುರವ್ವಮಂ ಐಸ್ವಾವಾ ದಲೀಲು ತಕುಗ ekani mimihun hifi insanayen ikhtiyar libigenwa kaman dehawa dalilu tam mimihun dukolli miyuti kirtu qur'anuge bain nassu takan imanwe anabba nassu ta dukollafa anabba nassu dokukollafa ehm egutan amalu kuri bayaki al jabariya mihu kam mimihun nabe gotun anani mimihun wattaruwani majul mimihun wattaruwani mushrikun nakam ehni mushrikum buni kama kirtu qur'anu ga miyanani mot mushrikum bunana kama kirtu qur'anu ga miyanani Allah subhanahu wa ta'ala irada kurevvi nama timammenge kaaba fain shiruku nukulaihe timammenge kaaba fain shiruku nukulaihe Allah subhanahu wa ta'ala irada kurevvi nam adi timammen evsechen halalus nukulaimuhe Allah subhanahu wa ta'ala irada kurevvinam ehmema hame ebiden jabariya mihum masburane Allah subhanahu wa ta'ala ma kuriga liuwa fe yoti ehmema alaya kannete evs ikhtiyar yani ki majburo fa yani ki misala ki gadaya wajehe dohe ga e hunna e wajehe tanek hunna gahigge misale e gahevs gahuve gasves eti amille ikhtiyaran harakat kurumuge bar libifa anwa abidein insana ekavs ena amille kandata kurumuge ikhtiyar libifa nuwe ei emihun bunamaki ade jabariya mihunge mi bunun rangalo nunkan dalalat kodde waraggina dalir take kirtu qur'anuge beve ege nagli dalir take adi buddhi dalir take beve ege terem bay dalir take ngalona balalana ade Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga wahi qur'ani in huwa illa dhikrun lil alamin liman sha'a minkum man yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin alam takan handan koddinu mekkamuga menui eguruwan nuwe tebami hun kore sida vegatuman ede mihe kattake alam takuge veri Allah subhanahu wa ta'ala irada korabum menui tebami hunnakan evves kame nede venate mi ayaten ekane balala ergos mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala wahi korawam yani qur'anaki ei sida vegannan sida vegatuman ede mihe kawwa handan koddinu meke em ein manfa qurani ein tedumago hoduman edemi ekere em hodam beenum mi ke hisabun ebenge ikhtiyar devwa wakan ehin ayat gam yani fattaqullaha mastata'tum at-taghabun surah al-sura wana aya Allah subhanahu wa ta'ala ayatuga wahi qur'an yani fa tiyabami hunna qadana vi warakum tiyabami Allah taqwa wa mitange smani qadana vi warakum tiyabami Allah taqwa wa em ena ya qadana kan nemmin waraka ena kanne kankan kuruma hemetanum besebenge ena ikhtiyar Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawakan adi hame ma tafsil kon dalil mi at-tur suratuge 21 aya ma sarih kon kullu mri'in bima kasaba rahin komme mihe kibis emi ko hodi amalak kanalifa wa jazali benami emin ebenge emi ko nukura kamakan emi ka jazai nuli benak emi ko kuri kamakan emi jazali ben ehmema ein besebenge Allah subhanahu wa ta'ala amal takkurum gamiyan ikhtiyar devwa waka buddhi ke dalil takabbala Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala taklif jaswa egamane ki al takun gamachan Allah subhanahu wa ta'ala namaz fardu qurba roda fardu qurba zakat fardu qurba hajj fardu qurba meme ehm e fardu ena gamachan fardu ada kurima ege badalu libenje ehme badalu libeni qiyamad dam badalu libeti engeni ei emiha gamil ikhtiyar go kan ehme ekan hoduma nuhodumoti emiha gamil ikhtiyar em enayen ega reward beno kan wanya enekan qur'an beno nun kan enu qur'an ehme yoti ikhtiyar deifa rasulunna nabiyyun Allah subhanahu wa ta'ala followa insanun ulamwa goy wani bayan koddewa ki kuranto rasulun followa mistakun ulamwa goy Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddewa vi ega ikhtiyar libifa nuana insana ikhtiyar libifa wakan engani rasulun followa mi haggo bayan koddewi em den haggo gotu hivumanu ibon ei insana gamilla kame hame emme insana ge ikhtiyarun berun kurave kankama Allah subhanahu wa ta'ala azaben nudevva adi
kame vomuga kurin ekan lefa oti kongotakkan evves insanakan nege ekam vima noni evves mihekan negene e lefoti kongotakkan eme mikaluge dalir takan beve Allah subhanahu wa ta'ala insana in ikhtiyar de wafa wakan adami jabariya ge masalaga umaru gafanuge zamanuga miyeku wakkan koggen ekalege fanuge ariha genawun wakkan kuri kiwegen to suwalu korewun ege jawab ge miha boni Allah subhanahu wa ta'ala timanna wakkan koran jessimiye egmane Allah subhanahu wa ta'ala ekam mimmar koraba wati timanna wakkan kuriye ehindu umaru gafan ena yadde hukum korewe ena ge wakkan kurikan sabitu mun ena ge akkinu man amuru korewe adi ituran ena tawziru korewe e tawziru kuri sababaki ena Allah ge haggu ge dogu hedi kama dogu heditiye ekale gafan vidal bayakumi hun raboy zinekon hada wahaka Abdullah ibn Umar dennewunu emihun bahana ekgotuga dakkani galagadaru kaman bunawunu ehindu ekama kofa iskorawa ekelegafan vidalwani emihun ekan qur'an ekan Allah subhanahu wa taala ma kurin molad dene odigennave ehennave emihun nan ekan qur'an kan Allah subhanahu wa taala majburen nukurave den Allah ge dene odigatumge misar jessawani Allah subhanahu wa taala ge dene odigatumge misalaki uda bimuge misale insanayan uda bin dukofa evvestanaka deven neffadein Allah subhanahu wa taala ge dene odigatum berakan insanaka devennete uda bin insanaya kamek kuruma majbur nukura fadein Allah ge dene odigatum mes emihaya ka kamek kuruma majburen nukure ade insanayan Allah subhanahu wa taala ikhtiyar tak devwa fa vies e ikhtiyaraki waki minganek waki hududek terege hive hettifawa ikhtiyare e egotun e de gaiden ege obe furatama gaidaki insana yak kureveni insana yak kuruma qodanakan libifa wakankan eme ene qodanakan nulibe kaman ene kitam warka kulang ulus e kamen nuwa devana gaidaki insana yak kuruma qodanakan libifa vies ekamen insana yam kureveni Allah subhanahu wa ta'ala ekamakan irada kuramu hem ilahu irada nukurawwa nama insana yak qadana kan kitam warkal libunas ekamen nukurevene mi aisab malani gadariya mi hunnaki mi insana amilleyan enaga amalutan ufadda kama amillen ufaddum qadana kan libifawa kama bunami hun adiyagota qabulu kurami hun insana amillen amal ufadda e amal ena kurumun nuni Allah subhanahu wa ta'ala yang ekaman engi wodi nugannawa kama bunami hun egota qabulu kurami hun naki ei al gadariya adi mimi hun bona gotuga Allah subhanahu wa ta'ala evs kamel liuwa fe nuwe mimi hun ehmima gala gadaran imam ga mimene hataru marhala evs mun ebe inkar kureve gala gadaran imam ga hataru marhala evs mimi hun ebe inkar kureve Allah ge ilmu fulan inkar kureve al kitabatan liuwa fa kaman ebe ink mimone liyefe nuwe adi al mashiyatan ebe inkar kureve e kuladana kan emi hun nisbak kurani alaya ena amillen ena molokum ufadda kaman emi mun ngannani hame hemme al khalqu huriha aichen ufaddani Allah kaman on otun mimi hun bunani insana amilleshe enaga amal ufadda gannani ehmima mimi hun buna gotuga qiyamad duhum insana yang azaba sawabu haqqwani amal toge insana ki furihama mustaqil mi hekkamuga vegen hen kaman amal takuga qiyamad duhum insana yang azaba sawabu haqqwani amal takuga insana ki furihama mustaqil mi hekkavegenne ei mimi hum buna bunume eme mimi hum yani insana ya bara ikhtiyar dinumuga haddu fanala gossa ade mi gadariyai mimi hunna be goton nabiyya hadis korgawani mimi hunna ki mi ummatu majusin kamuga miyeku baliwejja emiyeka ziyara nukuruman adi ei miyeku marwejja kama banena man emiyeke janaza ga bawenuma kobato mimi hunna nabiyya sallallahu alaihi wasallam majusinna wattur kuri sawbaki ei majusin wes emihunge bonumuga emihunge itigadu ga meti mak de aslan ebove ei alikama andirika alikan emihun nisbak kurani hewkan huriya hewkan nisbak kurani alikama huriya nubakan nisbak kurani andirikama ehme defaraten wa kama emihun itigadu kurani
hama ekahala gotakan gadarin ves huriha heukan nisbak kurani Allah huriha nubakame nisbak kurani kommes ehem faratak ehemema yoti gosefa ahlu sunna wal jamaatu gagidagi heukan ves mimmaru kurawani nubakam ves mimmaru kurawani Allah subhanahu wa ta'ala ya gadariya mihum magufur diginde maganu sababaki nassu tawgamacca mimihum buddhi iskuri nassu tawgamacca buddhi iskurum natija kavvi mimihum magufur digindiye ade gadariya mihum Allah subhanahu wa ta'ala liuwafa kamepmo kuriga ila liuwafa nuwakan ila ngi bodin nugannawakan bayan guna iruga kීර්ති කුර්ආනුග ආයත්තකුන් අදි නබියාග හදීස්තකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කංකම් මොමග මාකුරිකන් දනෝඩිගම් වාකම එකන් ලිව්වා වාකන් අංගාදේ දලාලත පොද්ද දලීතකුන් බෙව එකතුන් hajju surtuga hadde wana aya mi ayen be dalalat ko Allah subhanahu wa ta'ala komme komme besmu kurin ekam ma kurin denodigam wa kama ekan Allah ma kurin liuwa wa kan ad ekam bayan koram Allah wahi korwa wani alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir hama kashorun uda bimuga waha kamen Allah denodigam wa kan tibay negeni heye hama kashorun ekantawani fotigga liuwave hama kashorun ekantattaka ki Allah subhanahu wa ta'ala yaddadi fasih kamake nitaga mi ayatuga hama kashorun uda bimuga waha kamen Allah denodigam wa kan tibay negeni yoti galaga daran imamaga marhalatukum furata marhala denodigatun wa al ilmu Allah subhanahu wa ta'ala uda bimuga waha chma kuri ge denodigam wa kan etanun be dalat libe hama egotan ehuriha kamen Allah liuwa wa kan dengana jumla hama kashorun ekantawani fotigga liuwa e liuwa fotaki Allahul mahfuz ehme yoti e liuwa wa kan ade warogada dalil ehme ayatun galaga daran imamaga demarhala ka dalil libe furata marhala ka al ilmu dewana marhala ki al kitabatu hame gutan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis kataballahu maqadir al khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sanatin udutaka bin heddawmuga fansas has ahar kurin khalqu waane kandattakoge mimmaru flotan Allah subhanahu wa ta'ala liuwi ehmeyati Allah liuwa wa kan ein dalat libe jabariya ya gadariya mi defirugage maganu tafattaka kodakon halgon men balalana egotun denewodigatuma be egotun jabariya in gabulu kura Allah subhanahu wa ta'ala denewodigen wakan ma kuriga kankan denewodigen wakan ekamaku gadariya in ekaman inkaru kure emihun gabule nukure emihun bona gotunga ala amalu kurumun Allahan ekan ingen Allah denewodigen wani ala amalu kon nimum liuwa fauma be gotun jabariya mihun Allah subhanahu wa ta'ala ekamaku kuriga ma kurigan liuwa wakan gabulu kure ekamaku gadariya mihun kamak gabule nukure amartan khalqu kurabuma behe gotum balairuga al jabariya mihun amartan khalqu kurabani Allah kama qabulu kure ekamaku gadariya mihun qabulu kurani amartan khalqu kurani insana hamille yakkan libifawa ikhtiyar balairuga insana yang ikhtiyar libigen nuwa kama insana ki majbur wefawa baikam al jabariya qabulu kurani den gadariya ikhtiyar insana libifa wakan qabulu kurane ekam ikhtiyar dinu ge mehun wani ekam ga addu fahala gossa minun en tafata bala eroga al jabariya mihun kීර්ති qur'an ga bain ayat kan imam anabba ayat dogu koffave adi gadariya bala re mihun nastu tawga macchen mehun wani buddhi iskof meha hisabun mi filawalon kanelefawa suwatakam mi balalani emme fratama suwalaki kauni irade ki koba kauni irade ki mi kainatuga hinguman ilahu irada kurawwa komme kam Allah irada kurawwa komme kam devana suwal shar'i irade ki koba jawab ki altakunna medu irada kurawwa Allah ga hadratuga loboti komme kamege irada tinwana suwal gala gadaran imama durheli kurwa de sababelliyash adin komme sababaka hore gala gadaran imam wanje gotan imam ma durad dia defirugaye bonadesh ek jawab ki fratama sababu qur'anu ga bayen nasutakan imam wa anabba nasuta dogukurun mikama hore magfur degen dia firuga ki ei al jabariya devana sababu nasuto ga macca buddhi iskurun misababa hore magfur degen dia firuga ki ei al gadariya amma fahu sual Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa wani kullu mri'in bima kasaba rahin
komme miyeki ves emiyeko hodi amalaka kanalefawa dasali bene miyeke gala gadara gule gotun miayatun dalalat qura kamil liyash mige jawabaki miayatun dalalat qurani insana yan amal takuga ikhtiyar libifawaka ekam miyatuke filawala ki vistiya dariwarun nan visne fada gotakan genes demonu filawalakan ummidu kuramun ಆ ಫಿಲಾವಳಕಾಯಕ ಬದ್ದಲಮುಗು ಉಮ್ಮೀದುಗ ಉಮ್ಮೀದು ಉದರಿಸುವ ಕಿವೆದಾಣಂ ವರಬುಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು